Sanibonani, ninjani? Siyaphila ama-TikToker. Ngifuna ukudlulisa something engangiphathi kahle about indaba eJola 99. It was acting. Rather uyangibelieve or angibelieve, anginandaba. Bekuyi-acting, i-acting eMamelodi. Sishude e-Blue Room eHatfield. Sishude khona. Then bangibhadele mina, if you want to know. Bangibhadalile. Since bathi bazongibhadala bakangibhadali namanje. So to those people abangaziyo, ngifuna ukudlulisa lento le. Le ndaba ukuthi umuntu makangibona uzongibiza ngeJola 99, uyangibhora. Angibhora kakhulu. Because wena mangibhekile nje, look at me. Ungibheke kahle ukuthi nje ngayifentela indoda. Yes, ngifentela imali mina. Ngifentela ngindoda. Mina fentela imali. Ngifentela ngindoda. Bangibhadalile mawungazi. And they did pay me. Lazena ngidlile nyana. Yes. So kuphuma kuwe wena ukuthi ungikhuluma ngabi. Abantu uthola umuntu majame namathi ujamene eJola 99. AngisiJola 99 mina. Ngisingijubjuba ngisebenza eJola 99. Yeah. So ngi-actile, yes. And azange bangiforced, yes. Basicilile saya abakasiforced. So ekwakho lokho khosi umunye umuntu uzothi hey ufentile waphuma igwebu. Come on, ino. Yes. Angena esibhedlela. Yes, singenile esibhedlela, it's acting. Kumele ibhekeke like real. So that means ukuthi ngiyakwazi uku-acta ne? I can act. Muvango. Buskim Sam. Ashumut. I'm looking for a job. Because that one it was acting, so I can act. Yes. Just ukuthi ngicela ukuthi labantu bayistop. Because kudala yadlula lento but umuntu azongitshela ukuthi yo Jola 99, yo wafenta. Hayi wena. Umuhle kangaka mina. Uzofentela indoda. Umputso ufentethi umuntu namatsweni. Can't you see ukuthi nginemali lapha? Wena mina ngiphuma manje la ngishelwe. 4-5 yamadoda bangibizi. Bese ngizofentela indoda. Wena nje uyiboni lento. Awuyiboni. So anyway angili nani nonke. Bangibiza ngoJola 99 ukuthi lesihlo afenta. Yes. I did but bekuyimali. And ngicela ukuthi mawufuna uzwana nami ungaloku ngibiza ngeJola 99. Because angisebenzi kuMoja Love mina. Angisebenzi khona. Nga-act. Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Guys, it's always true ukuthi iMoja Love iyababhadala abantu ukuthi ba-acte. Mamezala, uyaJola 99. Yonke lento le bosingile and mingel, they are paying them ukuthi ba-acte, and it's so sad nkosi yami. It is just so sad. It's not the first time into lefana nale ngiyiva. Makhelwane wami kwavela naye kuyaJola 99 and wasitshela ukuthi bababhadala bona ukuthi bavele. I think wathi yena bababhadala boma 500 per person ukuthi ba-acte. Wena nje ubukela something lapha thinking ukuthi it's real into le endeke qobo kani indayike endeki bababhadala kuze iMoja Love khona ukuthola bantu lese basolo babukelako babe interested baqoqe nga something lenga exist that it's not even real bantu into labayi-actako like. And uyatibuta ukuthi iMoja Love desperate ngaleyo ndlela for my views ukuthi izicashe abantu babhadale ukuthi ba-acte into lenye khona lo sesiyasho ukuthi abantu abayekele bathi kusima bambona bambide ngemagama because bathi uvele lapha nawa faint uthi yena futhi bekade faintisa for imali kesana uthi bekangeke athi no to imali, bekangeke nje athi no to imali futhi iMoja Love ayizange mbhadale yonke imali yakhe. Lokho ingoma lehlezi khulunywa abantu labaningi ukuthi iMoja Love iyarobhana when it comes to imali. Bayafuna ukuthi u-acte wende lo mhlume wabo lapha nawo ubukuse ngebantu but mase kufanele bakubhadale umashankura awukho bayaqala bayakuziba bayakublocka basakunaki. Yo iMoja Love kahle nje iyi-scam nje iMoja Love. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.